Tani de la don't move de la tête. Don't move de la tête. Tani de la don't move de la tête. Reka dukomeze tubashimire mwebwe muteze amatwi radio Shingiro uri kutwumvira ku 107.5 FM ndetse no kuri wa eshatu akadomo radio Shingiro akadomo.com. Uwo ni ku murongo wa murandasi. Iyi ni Shingiro Talent Show, aka ni agace kayo mukunda cyane ka Game Starship. Umupira w'amaguru ndetse n'imikino y'amaboko siyo mikino yonyine ku isi. Hariho n'indi mikino igenda ituma bamwe babibyamamare. Aha twavugamo nk'imikino njyarugamba. Aha turi mu gace ka box cyangwa iteramakofe. Bamwe bavuga ko Muhammad Ali ariwe gihangange cya mbere ku isi mu mukino wa box. Nta gushidikanya ko mu mukino w'iteramakofe nta wigeze amera nkawe. Amaze kuvuka ku itariki ya 17 z'ukwa mbere mu mwaka wa 1942, ababyeyi babamwise Cassius Marcellus Clay, aho hari mu mujyi wa Louisville i Kentucky muri Amerika. Yakuze ari umwana mwiza, ku isura asa n'abakobwa ariko akomeye ku buryo gukubise wagira ngo uriwe n'inzuki. Ibi bikaba byaramuhaye igitekerezo cyo gutangira gukunda uyu mukino w'iteramakofe. Muhammad Ali yahawe icyubahiro mu gihugu cye bwa mbere igihe yatsindiraga umudari wa zahabu mu mukino wa Olympique yari yabereye i Roma mu Butaliyani mu mwaka wa 1960. Icyo cyubahiro ariko niyagihawe ageze iwabo muri Amerika ubwo banze kumuha ibyo kurya agiye muri restaurant y'iwabo kubera uruhu rwe. Icyo gihe yahise ajugunya umudari yari amaze gutsindira ahita ajya gukina iteramakofe mu buryo bw'ababigize umwuga. Yatsinze imikino myinshi yikurikiranya ariko aza gukubitwa hasi n'umwongereza wo bita Henry Cooper mu mwaka wa 1963 aho bari kuri round ya 4, ariko kuri round ya 5 Clay wari umaze kwitwa Muhammad Ali yaje kubyuka atsinda uwo mukino amaze guhirika Henry Cooper kuri round ya 7, bimwe twita KO. Iyi ntsinzi ye ikaba yarababaje cyane abamwangaga. Mu myaka 3 ikurikiye ari yatsinze imikino 9 yose ikomeye, ariko yanze kujya kurwana intambara muri Amerika. Yarwanaga muri Vietnam, yamburwa ikamba rye maze akatirwa igifungo cy'imyaka 5, ariko iki gifungo cyaje gukurwaho n'urukiko rw'ubujurire. Nubwo yarezwe mu gikristo, nyina wo mu Baptiste ndetse na se wo mu Methodist, Muhammad Ali yaje kwibera umuyisilamu. Yanze kurahira kuri Bibiliya kugira ngo yinjizwe mu gisirikare nkuko byari itegeko ku basore bose bagombaga kujyanwa muri Vietnam. Nyuma y'imyaka 3 adasubira mu kibuga, Muhammad Ali yaje kugaruka ariko atagifite ingufu nk'iza mbere, maze akubitwa n'uwo bitaga Joe Frazier. Yaje kwihimura nyuma y'imyaka 2 akubita Frazier mu kwezi kwa mbere mu 1974, maze mu kwa 10 k'uwo mwaka ajya muri Zaire gukubitirayo bitaga George Foreman. Icyo gihe niwe warugariye ikamba rye mu mateka y'umukino w'iteramakofe, ariko yakomeje no kwirwanaho nyuma yaho inshuro nyinshi zigiye zitandukanye. Mu 1975 yongeye guhura na Joe Frazier, umukino wabaye ikirangirire kurusha iyindi yose. Icyo gihe Frazier yemeye ko atsinzwe bigeze kuri round ya 14 abonye adashobora kuva mu nguni yari arimo. Iyo mikino yatumye agira akayabo k'amadolari agera kuri miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika, ariko muri za 80 arayarya arayamara bituma agaruka mu kibuga. Agarutse mu kibuga yatsinzwe 2 maze ahitamo gusezera umukino w'iteramakofe burundu. Nyuma y'imyaka mike Muhammad Ali aza kurwara indwara bita Parkinson ifatira mu bwonko maze igatuma umuntu atitira. Ubwo yigiye inama yo gushinga ikigo cyiswe Ali Center gishinzwe kubungabunga amahoro, imibereho myiza, kubahana no kwiteza imbere. Ibi byatumye ataba uwa mbere ku isi mu iteramakofe gusa, ahubwo n'abankingi ya mwamba yo kurwanira imibereho myiza y'urubyiruko rw'abirabura mu gihugu cya Amerika. Umuryango w'abibumbye kandi wamutoreye kuyibera intumwa y'amahoro mu mwaka wa 2000. Mu 1996 Muhammad Ali niwe watwaye ya nkoni iriho umuriro itangiza imikino ya Olympique igihe yaberaga iwabo muri Amerika ya Atlanta. Mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2005 yatowe na televiziyo yo mu Bwongereza yitwa Sky One, kariwe mukinnyi wa mbere ku isi imbere ya Pele, Lance Armstrong ndetse na Jack Nicklaus. Ku itariki 9 z'ukwa 11 muri 2005 Muhammad Ali arongera ahabwa umudari w'ishimwe utangwa n'umukuru wa Amerika, ugahabwa umuntu waharaniye kwishyira kizana kurusha abandi. Uyu mudari kandi niwo wa mbere mu midari ihabwa abasivile muri Amerika. Muhammad Ali kandi yanditse ibitabo 2, kimwe cyitwa GOAT cyangwa se The Greatest of All Time, kirimo amafoto ye n'inyandiko we bwe yigiriye, mbese kirimo ubuzima bwe bwose. Bikaba byaratwaye imyaka 4 kugira ngo impapuro zigera kuri 800 zibashe gukwira icyo gitabo. Nyuma yaho kandi yanditse The Soul of a Butterfly cyangwa se ubugingo bw'ikinyugunyugu. Iki cyo kirimo inama agira abantu mu buzima yaciyemo, imyemerere ye ku Mana, hamwe rero n'ibimurikira ubuzima bw'abantu. Muhammad Ali yapfuye tariki ya 3 z'ukwa 6 mu mwaka wa 2016, apfira hitwa Scottsdale muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yari afite abana 9 barimo abakobwa 7 n'abahungu 2, bose yabyaranye n'umugore we witwa Lonnie Ali. Umusaza wamutoje mu iteramakofe Angelo Dunde
yemeza ko nta muntu ku isi yari yabona nka Muhammad Ali mu iteramakofe. Ikidashidikanywaho ariko nuko nta mukinnyi wavuzwe cyane ku isi akanashitura abantu nka Muhammad Ali, dore ko yakinnye imikino 61 atsinda 56, 37 yose yayitsinze nka KO, atsindwa imikino 5 yonyine mu mateka ye. Mu mazina ye kandi bakundaga kumwita the greatest cyangwa se the people's champion, the Louis V. Rape. Akaba yari afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 91. Yakinaga mu barusha abandi biro muri boxing, muri heavyweight. Akaba yaravaga indimwe n'uwo bitaga Rahman Ali, akaba yari umuvandimwe we. Ababyeyi be ni Cassius Marcellus Clay ndetse na Odessa Great Clay.